Темір Қадыров деген инсанды айтып түгете албайбыз эле. Элге деп таштап кеткен мурастар көп да. Ырдалбай калган чыгармалары. Ошонун ичинен мен бир чыгармасына иштедим эле, ошону ырдап берейин. Бул элге жаңылык деп ойлойм. Эч ким ырдай элек да. Мукамдан чыккан ырым сен деген. Сөзү Сооронбай Жусуповдук.
жаштығымдың жаршысы жанып тұрған сен дағы секелектің сезімге отты жаққан мейдана махаббаттың жүнім ас болған İştesek geç geçeyim Çalıpay çarçabağa Olanda kayran zaman Başkaça başkaça ne Salgın cel soğukturgan Bulvarda flondede Ekibіз birge basқан Сырдашып таңға кешкен Естечі айтшы жаным Жолыққан кереметке Ей, естечі айтшы жаным Жолыққан кереметке Kız elin Жаштықтың нұрын таңған Шыдабай ұйла челен Жаман сөз ұғып қалса Сүйігі башқа телен Сүрөттіп бер албаған Негедір ойға батан Anlağı ırlar doksan O anda kayran zaman Geçkisin kurun seni Yaşları tattırışkan Teatr geçelerdi Hazır çok boş o zaman Sürüşüp kaçacağızdan Altının yeşinde bir Aşırılıktan tattan Ey, altının yeşinde bir Aşırılıktan tattan O anda var başka Geçler ay şarapta Yaşlığın kalıp kaldı Yiteptey barattan Altının yesinde Anladım cırgan zaman Altının yesinde Anladım cırgan zaman Шынында сендей бола албас. Рахат Жуманазарова деген кыз жазган экен. Бирок экеле куплет болуп койгон да. Оон мен жазгам. Эки куплетти ырдап неме кылсаң, үчүнчү, төртүнчүсү керек да, анан недопетый болуп калды. Анан мен жаздым бекай. Эки куплет мен өзүм жаздым.
Анан кичине окшоштуруп эми аны эл тарасын айт. Биринчи, экинчиси ошол Рахат деген кыздыкы. Анан үчүнчү, төртүнчүсүн мен өзүм жазгам кошумча кылып. Баягындай бир тема болуп калса ошого ылайык таштырасың да. Бирөөнүн текстинин үстүнө текст жазган ошол жерде туура эмес. Ол өзүнө жаздырайын деп бул кызды таппадым мен. Bağlanıp tosup dursa da bulutlu sürüp ay çıkar. Babardım bilgin Vartına getir can Babardım bilgin Vartına getir can Kaldaygan kara bulutlar Acar tөгüp ay çıkar Karabay ulak geçsin Kahırga getir can çıkar Karabay ulak gitsin da Kahırga getir can Ömürdün sırrı suyunda Özünde oynayıp Sakında ödül bulmadım Zar bolup kalmak gününde Sakında ödül bulmadım Zar bolup kalmak gününde Yüreğim sızday kayıp Yüreğim seni Görsün la kanca Göğünde kaldı Görsün la kanca Göğünde kaldı Görsün la kanca Göğünde kaldı Çıkma senden olma Көздөн учкан ата журт деп ошо Төгөлбай казактын 60 жылдыгында мен сыйлык алгам мен ушулардын аркасынан. Анан эми муну YouTube'da элдин көбү түшүнө бербесе керек. Бир кезде ушуларды угуп алып
Азамат Алтай ыйлаган экен. Туулган жердин баркыны мындай мага окшогон билет, алыста жүрүп билет депчи. Ушуларга аябай таасирленген экен да. Мен муну кийин уктум. Кече кийин да. Ага чейин буларды мен пластинкеден үйрөнүп, илгери пластинка болчу эле го, ошо пластинкеден үйрөнүп, ошо конкурста чыгып ырдасам, тиги жюрилер деле билбейт экен. Бул Түгөлбайдын ырыбы дейт. Ооба, Түгөлбай. Анан ошентип, ошондо бир мен сыйлык алгам да. Аябай салмактуу, аябай ойлуу ыр. Tüm sayın yine dolaşınca Caymanın